pagi semua sahabat onlineku. Apa kabar semua sahabat onlineku? Saya harap sahabat onlineku dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ke Mama VE channel guys. Sorry guys, suara agak serak guys sebab belum sehat lagi. Tapi biarpun belum sehat tapi kita kena jalan guys. Okey guys, tengah hari ini kita mau gerak ke Kundasang guys. Sebab family suami ajak jalan-jalan, sambil menghidu udara yang segar. Kita ada 2 kereta guys, satu kereta kita dan satu kereta keluarga. Okey guys, stay tune ya guys. Sekarang kita sudah berada di Telupit guys. Okey guys, stay tune. जाना तेरा मान जाना मेरा ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी राह हूँ मैं तेरी रूह है तू मेरी ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी मुश्किल सही आसान हुई मंजिल. Okey guys, di sini kita berempat. Saya, suami, ada VE belakang dan ada cousin dia di belakang guys. Kita bawa jalan-jalan keluarga kita dari Pakistan baru sampai. Jadi kita mau bawa jalan-jalan di Kundasang guys. Bagi nampak kita punya kawasan yang tercantik, terindah di Sabah ni. Bawa dorang jalan-jalan. Cuma mungkin guys saya tidak kerap video mereka lah, sebab mereka tidak suka masuk dalam video. Mungkin sekali pandang macam tu saja. Kemana saja kita jalan, yang penting sahabat semua stay tune dengan channel kita ya. Kita pun tidak tahu dalam berapa hari kita. Mungkin lepas kita ke Kundasang, mungkin esok atau lusa mungkin kita mau pergi KK. Bawa mereka jalan-jalan tengok bandar. Pergi mall ke apa kan. Yang pasti sahabat stay tune. Suara ni agak serak ni guys. Masih kurang sihat. Mungkin terlalu banyak makan yang berminyak. Pergi beraya sana sini. Tapi saya memang tidak minum yang bergas guys. Mungkin makan kali lah. Agak berminyak, agak pedas. Tidur dengan cousin dia di belakang guys. Guys, jom kita jalan. Kita sudah sampai Telupit guys. Ada replika guys. Ini checkpoint Telupit. Teruskan lagi perjalanan sampai ke Ranau. Lepas tu baru kita naik ke Kundasang. Pembuatan jalan Pan Borneo guys. वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से पे है, जी भर के नाच लो ना घर वाले
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है Jembatan. Tak tahu jembatan apa ni. Kalara. Saya tunggu cepat ke bawah. Dia orang di depan sudah. Wow, dah. Oke guys, kita singgah dulu makan di Ranau ya guys. Kita sudah sampai Ranau. Kita singgah dulu makan. Oke, sekejap lagi kita mau gerak ke KK guys. Jembatan Tamparuli guys. Kita mau masuk KK guys. Kita tidak singgah Kundasang tadi. Nantilah balik baru kita singgah Kundasang. Jam biasalah petang jam 4.33 guys. Jam di sini. Tasik Jembatan Tamparuli. Sumandak Sabah mana kau mau cat? Sumandak itu perawan dipanggil di Ranau. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai KK, tapi kita pergi homestay dulu guys. Oke, kita check in dulu. Oke, so, kita pun penat, jadi kita masuk homestay dulu. Sini homestay kita guys, homestay Oyo. Sudah booking sini, ahli keluarga kita booking, jadi kita ikut sajalah. Oke guys, kita tengok dulu perjalanan kita macam mana. Kita jalan-jalan ke malam ni ataupun tidak. Apapun, stay tune. Kita di bilik 2 guys, bersama keluarga. Nih, kita naik tangga guys. Ini dia guys, homestay dia. Assalamualaikum. Buka dulu bosan. Dapur dia guys. ओके चालू करी सियान चालू करो उसमें वर्क दूरी
Okay guys, sampai sini saja video kita pada hari ini guys. Okay, malam ni kita tidak dapat jalan sebab saya pun kurang sihat. Okay, jadi kita akhiri saja video kita pada hari ini ya. Jangan lupa like, share dan subscribe di Mama V channel guys. Okay guys, bye.